Hayo kininayo, pabasa tayo from JJRR Talamayan. Kasi ito, kininana. Shoutout man nagigay karuba mi nga judgmental. Ibagada kidi nga kaslaki mat ti boses ko. Kasi his voice is just like lightning. Judgmental. Lightning's cool, so It's cool. must have a cool voice. Singer lightning. Oh yeah. Oh, di ba? Kimat imbaga umitin manang alwadan nyo ta makimat kayo kung umuten ta baka paiso ipatayo ko na. They going to be take care because if they going to say that it's lightning, maybe that's the cause of their death. Come out of your mouth and strike them dead, right? Yeah. I-shout out naman manang ti may isa nga nagtigirger nga okay ni na. Anger? Anger. Oh, I get angry. I get angry. Just laugh at them and say, okay, uki ni nana. Or uki ni nayo. But he wants us to shake. Uki ni nayo. Oh, di ba? Kininana nga lightning data. Bayat nga rin nga, kakaiba ata boses mo, lightning, di do mga kikaslala, boses nga bullfrog. Di ba? Kaysa di boses bullfrog. Kininana.